Go daw, ti. Vegan. Lagi ganahan kay na siya yung anak day. Pero kung ang mga bata po na magkupot niya bay magpabira siya pero iya sang kanang kalmahan ba. Kay kibaw siya mga bata ang nagdaw. Di commerce nat. Sini? Rumpan pa. Kuya buli buli sa ko ano, kabayo. Kita ka? Buli sa kabayo do. Interura po Hestar ha? Oo. Suplada ang isang kabayo, day. Elias, ito sa mera da ano tayo pa. Kita din ata niya bread. Ya. Ala, unti bin naman sila tayo. Unti. Ya, dito, hesto na. Te, dito long. Mama, yan dito na. Come on, ito huli da. Kom, dito bems ka mama ok kina. Et for et et Elias, di kali tigo pwesto na pwede ko ma-flare hesta na. Abis ka henta, abis ka venta. Hestar na. Hestar na. Di commerce tura hestar. Ha. Kulit dito po angko na. Commerce snart. Ha. Di commerce dom snart. Kom David go. Okay. Kan you rasar tumbling. Yes, kan you rasar. Kay bode ka day. Oh, ano ba? Mama yan. Okay. Yeah. Oh, sen. Wow! Wow, hi. So, Elias stand there. Wow. Wow, Hailey, di Elias do. kan. Wow! Kula Elias kan. Dukan so ko Elias. 8 4 3 Visa Hailey. Wow! Wow! Yeti duk. Kita. Kula mama. Wow! Ibo lagi ka day no? Dati. Split pa ka. No? Oh, Hailey, kom. Wow! Wow! Wow, Elias, maduktig. Elias engong til. Engong til. 8 4 3 Wow! Wow! Kubo na si Joy. See? Wow! Wow, mama ukso.
Hailey med, han är duktig. Hailey med. Aj. Hailey får ingen glass när vi kommer hem. Om hon ska bara Cornelius, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Och så runt. En gång till. En gång till. Wow! Wow! Kapan sa Elias eh? Kabulog ka siya doy. Sige, Elias. Ikot Sa siya. Elias oh! Wow! Kabulog ka siya doy. Paduktig do eh! Wow! Ida? Ha? So! Et wow! Pwede na rin, Hailey, no? Hailey, vill du lära dig? Kom Hailey. Lära dig. Ska vi hem? Nej, ska vi hem? Nu ska vi hem. Vi ska hem nu. Okej. Hej då på hästar. Hej till nästa nu. Hästar. Elias. Ska åka mammas väg. Jag är trött nu. Där mamma ska titta på. Är det myggbädd? Nej, så han nej. Nej, han sa nej. Ja, mamma ska fixa det. Kom då, åka mammas väg. Nej, Elias bakom dig! Nej! Wala to Elias, din mama kuya. Sina. Puta na upp. Ako deh. Naigat mo. So. Wala na ko deh. Golden hand, oh. Han. Mama, pot sa ulo. Hula mama, hula. Ala, ay talawan lagi ka. Talawan lagi. Hadlok siya na. Hayi, katugo na siya day. Kawilim na Hailey day. Nay. Hala, ang cellphone ko, te. Ha? Ang cellphone ko. Nandiyan no? Elias, tama ma, cellphone. He. So, Hämta din caps, hämta mammas grejer. Dinya ka. Vänta. Ka då. Vänta. Nej. Ka. Hämta din jacka bara. Oh, say hi there po. Hi. Hey! Sa there po. Kon man mo. Leng! Hilakon magkay kaling. Kom nu Elias, är du där då? Ska vi springa? Ska vi tävla? Hej Elias. So, let's go. Oh, titta. Lyssna nu. Uy, hanli gani. Han är trött. Han kliya say. Ja, det är som Elias ju. Elias, titta till Elias det. Uy. Titta Elias. Vad gör du Elias? Vad gör det, Elias? En gång till. Vad gör hästen? Du kliar.
Clea do dayo iyan do. Ano Clea iyan sa mestar? Han Clea. Eta dugres me. Semester. Kau boleh. Kalsong. Grass. Kalsong ang grass. Limon ko na yung underwear ang grass.